Ya, eu folo fa jalo fa du Samoa lo mai moanga le nei manga o le fia fina ua 5 minute o te nei le tu lai tolu. Ia i le tātou o tonga wha apitoa le nei po le special editions nei o le tātou tau te iai. Ia, me se foi o le por kalame le nei es Friday, but it's for Friday te tasi lava ia. Ia, e wha tau nu mai Samoa le tātou la lai Samoa to wha wa aina for sa dai. Ua faiva e se fo i lo pepele nei vanga o le fiafia pe ona fai lo atu e le vaiaso atoa ma le vaiaso na tua na i atu e iai le tātou whapitoa o le aso le nei amatalia i le tau le tolu pe ono tau sila sila mai ai o mawhatasi ai marasunga i le fai pisi nisi lau i loa i te tonu o New Zealand nei ia rasonga fo le whawhia ngai ngā Reverend Toleafoa Tupa'i la vea po Toleafoa Larry Tupa'i la vea ia i le tātou Tasi Market ma le o nanga fo i po le Tasi Group. Ai tātou tele i o lai whawhelo i le tātou malo whaalongia i o le major sponsors fo i lea o le tātou o nanga le nei o le Blue TV ma le TAUTAI A'E. Mo no whaatalofa mo folo fatu Samoa i lau whaasau ma le rivanga o le fiavi ma lo a fua ai la ua maua. Ia, manga ia fo te whai proklame le hauri lantou ia wau teilo. To o tele fo i lantou o le o manava ngā luenga, ma whaasara solo i manava ngā luenga, mis fo o le whanau le tu ua i o a onga, i le toi aso a onga fo i o le neiva i aso, wha sauni a tuai, a wā le aso sao tama i le weekend nei. Ma loa fua ai lau maua wha talo whatu maranganga fia maranganga wha aloalo. Ia, wha amapu e lava wha malo i tātou major sponsors, Tasi Market, ia tātou Tasi Group, le ngata o tātou supermarket te tonu, o tātou whaleinga po o tātou cafes e lua Pacifica, ma le One Tree Hill. Ia le ngata i leo le tele o tātou o nanga associate with Tasi Group e pei o le tātou whale o diulu, whale teu wailau fonga ma lau wao tingi lima, ia o kamai vai o tamaitai ma ilantou uma fia e to inga vaenga fu i o le hair and style salon, moli fa malo maranga fa te tele Pacific 40 ma talo fa voucher nga te le Maota Samoa service stations e vai tele ColourShop se matafele mali Samoa Tourism Authority fa talo fa tu ma fa te ia tu long sua o le proclame ile nei vanga le fiafi ia ai o le nei fiafi o te fia e fa fe loi ia le major sponsors o le tanto proclame le nei me so tu le Blue TV le songa fa venga ngala u fionga le fa sina au fionga Toleafoa Larry Tupa'i la vea i lunga le proclame le vanga le fiafi mai la ula fala malo se fumo malo le su fumo man langi mai la flenga siaka vai malai ia mai se foi pa ia malu o tangata o le tato o tunu i Aotearoa New Zealand ia ai mai se foi le snu pele o Samoa ia fatalo fatu le nei tu la le aso ia ia le tu o maune avno mata mo fie ia mafai foi ona fatu no uai au onanga ale Tasi Market ia au foi le ia le paanga foi ma le Bluwave ia au foi ia le tato me alofa mo le sao tamale ai sao dia te ai siata mo le sa ma lo va tu siata ia tati tau vai fatalo falanga leo le tu ko yiki fa pele a ko come vo ile lenga fa ka fia mo se ole atu la mole ma le tu vo yo le nei aso o le tato fa pitole nei e mo tu la vai le tato se ile sa fa la wi lo ma le tua mai lava le amatanga au kuso se ia ba ia le faiunga au kuso le sa tau alanga tu wailo ta vai malo tangutu wanto pe la ka fa la wi lo no fa ia tu o ilanto o malava ole a fa tau lima sfulu nga ilunga so supermarket tere Tasi Market anga va alo swafa pe atusi lo ngoa male numero de telefoni ole so la ngai le ole a fa tau no inai le ngata ile ole luas full ta te fa nga ina i so se cafe le tatu Tasi Group anga va fo ilo swafa ala le kusi lo ngoa afa penga umanga fa ka ela ai fa fo ala ke expect o ko mekile ro lo ngoa sari ala se mele ai e te tau ona tusi o le o mai o ka ngi ka ko si sira mai ia or pepa li siki pepa ia to si sira mai kele ia e umala ia maresia ngo wala ngai se na tu le o to si sira mai tato wati fa pito o fenga fo tato se ila so le nei e vilia tu lava ai umalonga se ir sunga fa fenga inga siaki ro swafa vilia kwat kai mi ngai malangu mela you must answer your phone mana tua o la mela laki a conditions is subject to you answering your phone ale kalia
ia pule alfa fianga pe fa fianga vili aku ai ale talia ia wa me I foi la ko se ile stato numera until the lucky person and the most awake person ia ona inisi na to ia ai ka ko kire I online tu lango le tanto ata lo fa te to le ua papa mai lungo le tanto proclame ha mai ngi va ya so le tanto ever since le tanto promotions and mission matai watch so far le ani li poti mai le tanto tasi group e tu sa ai le mamalo le tu no ha tu fa tau mana I te lef serious yat ia o le nganga whaftai lava o no tau o mai e lango lo tau ese le pisi pisi tala mai o I whale o loa o cafes e o fo I whale o tiulu o pisi o tatu tangata ona o iei se awhano fo I lele na ostama I se leni lava I whaatau tōsi le swafa ai ia maua se wati e o vatu le tolu se lauli musu pe to ia fa se lauli musu o ngalo fo ia o ia tau wati ai o te lo lava se meo se tolu se lauli musu lutala ina ia iai se tama la no le aso sa tama o le aso taua mo tama ai foi te mi ka ngalo ai foi asiata e ile te mi a tele fo wa pi wa kaude fa ka wa ka yo ai tele na pulonga ia so la sili atu o tatu fa ta o ino satina ai tu la tatu ai o taru lava ona amata le competition le nei asiata e se le to tele o tangata o tatu ko tonu mole atu ele nganga whaftai tele lava I lo uto e mai e lango mai o te lo foi ele o le wati mali ele o le wati e tā ua I lo uto su mai matala au mai e lango ia Tasi Markets ai o lo uto mai lava ina ia iai souto sao foi e fesosoni ai I o tātou ainga lei o I Samoa e mawhainto au mai ei si o tātou o loa a mai whaatau I tono o tātou Tasi Markets. Maro whaptei lo zonga le whawhenga Toleafoa. O le tūlanga mai tātou containers le na taunu mai. A me se foi o fioanga. O ane fioanga le na au mai o lantou o loa. Ia wale pwe whafonga mai to telo le atunu ulinite. Ua uma le tātou fresh containers I atu. Ua uma fresh containers I o talo ia, o talo na au mai, o popo, ua uma I a tātou fresh container, be nau le sfulu ea tanga le to e tau whaalu ai. Ia, ona tau o fo ila I o I la vaenga te te le ia to e whaatau mai talo, a le whaatali tātou fresh container. Tele ia o atu nuu, o nuu, na lato na whaatau mai ai ia tātou talo. Talo pingiki, sa tamu whale mai talo pingiki. Ina ia va ai o tātou tangata. Ele se senga talo pingiki le tātou, ma talo pingiki Fiti. Tu whaatasi foi lele. Ele lo la Samoa, po le kalo fiki bra kalo Samoa. E o whelelo na tofo a? E o fo ilo tofo. Malo whaafetai. O se whiwhianga lana nā mo tātou ainga ia whaafonga mai Samoa. A o tātou ainga fo I matanga tānu o lea fioanga ma lea fioanga. Le whaafonga mai sasa ai. O le poporingo mai koe popo sasa ai. O sasa ai, o afenga. O nisuatia. O ai foi vai e. O loto whanga. O tuanai. Ia o tele lava isi. Ma isi nuu I tonu. Taunga sa umako usa vai. Oi, asa sai na sai. A fa fonga mai foi bom, le fa fonga le mori malu so fa fonga. A fa pe fa fonga mai o to I Samoa. In mo tele se la fai po so la vase. Fa so tai mai ia le ona ngal Tasi Market mai se foi. O tai mi o tatu containers ia fa tulanga o mai Samoa. E ma fai lava ona e contact fo. Ia ma momoli ia e au tau mafa po o loa o uma tulanga fa pena. Ina ia mawhai ona whaatawina mai. Mau mai nei. Ia wale fonga tau mawhare malo tiro le tiro. Me tau lima. Ai se vaenga tifia. Tele ia me tau lima ia na mai fo ia siata leua toititi lava o mai taimi e a mata na alu ai ia na o malu ulu o mai le samba. Te fo i o ta'alonga ki pate ki titi o whaafiafianga o a onga maisi po kalame whaale kālesia me o whapena lau e tele I o tātou handicrafts lau iai. O le frozen container lea e alu ese mai Samoa e laso fitu o se tema. Laso fitu o se tema alu ese mai ai le frozen container.
o lai ai ia o le tele la o tele o le container o le ufi. O le frozen container o le ufi. O iai fai Samoa, o Taamu, o le talo, o le esi. Ia maisi fo'i nai Manga ia. nai o lo iai. A o le tele lava o le ufi ona o le ufi pe lua pe tolu tau sanga. Kamalale o pakai mau. Palai mau I palai ngiukingi on matua mana ia lava. Leu tau whafonga mai Samoa. Toi tasi alisia u fesili leo na tauro ni marolonga. Na uma marolonga. O soror ka kosa I momua. Ia malo tilo tiru. Tato fresh ia. O vai kuri le vaveri ele I iau mai ele I atoa le aso. Pe lava na le lima I tula. Na le lima lava I tula tano o ia Messi. O oso loi o ia Messi o na le vili mai nei a inga mai Glen Innes. Ia. Au mai I Glen Innes. E sua I fopo I nisi ai mawhai o na wha malo mo le aso ngofua. Au oma. O vave I o le anu lei. Lono winga o lo o mo o mia pea le tatou ia monto. Po le tatou freshi a foi lele mai mi Samoa. Pongi a longo ulanga uma whapena. O le tatou atu marolonga. Se vasai foi. Foi mai. Kako mei. I le tatou se I mua ma se I vili po aire kanga kalaki lea e whaafonga mai le nevanga la whiawhi. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Pakalofa lai atu ke Mutuluosi, ko hingoa aku ko Chantal Vailanu. Come on down to our Niue Wellbeing Open Day, Saturday the 2nd of September, Urahu Town Hall, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. So what's actually happening here is a celebration of our Niue Wellbeing. We are having a lot of Niuean food today, handcrafts and live entertainment. Pacifica Family Health Group is here also to support our Niue Wellbeing Day as well. So what we will be providing is our health checks, a high blood pressure check, our sugar levels, and also our weight, and also we're doing vaccinations as well. It's not only COVID, we have our measles. If your kids are not up to date with all their measles, we are providing that services here in Urahu as well. If you have any further questions, please call our 0800 number on 0800 332203. Hope to see you there. Manako ke tutuli, kai uka ke fifili, na kaifia fano. Temolo wajile o a se furu malaiva biru tau te nei lei tu la tolu ile tau tua ma pro club fa toa lau tau te ia e Blue TV le vanga de fia mesi o le fa bito le Father's Day lango ina le tanto Tasi Market ma le Tasi Cafe po le Tasi Group I le nei vanga o le fiafi. Ia o le ua tapena le sunga fa fenga ia o kosi sira mai wa kula I ka malo. Ia o le a sound. Ya, o tau sisira mai po. O le ngoa yo isi o le to tele. E sera kai merka ko seila. O le ta toru mo ile Reverend le ta toru mo. O tato fale lo tolu ia o le auto sisira mai ia o le Fiti o le Tasi Market I Glen Innes. Ya. Ia o le ala tala I neima. Ya. Sa o mai la ia tonu I ya. ia. Awaru Glen Innes tonu. Paftai ia sa langolangoina Tasi Market I Papakura. Mana ya o le la to en sele tanga ta au ifo inei vai nga o sa au tala I tonu ta to wa numero laki po ta to receipt yo la laki o ifo e ro ayo ro wa la ngai laki iyo wala ngai e ye le me ta o ro langa fa manu ye ina
E mana me ka ole o langa laki. Whaftai e sa whatau i o i Tasi Market i Messi. Ia, o tau lea. Ia, vai kwa ni le feke mai o le pepa West ali. Ia, ia tau tuatu ia o e kango e. Ia, kai. Te mix whalelei, mai skaku drum. Ia, e vai la mo li mai fa mangu inga. Mix whalelei, se scare whalelei i. Ar meri pe o kau vivela i mo li ma le ruru. Ia. Na sau ka kongo mera mua. Ai, oi. O ki tango ko ngo mera de ai pe kau punga mai runga ngo me. Ia, ole a vili le numero le. Ala ka re ka u mo mor swafa. Sei fai loa mai la valitanga ja le runga le telefoni. Ya le o mo numero, ole numero le a vili atu. O lua tasi. Ia, o lo tasi. O lua lua. O lua lua. Fitu tasi fitu. Fitu tasi fitu. O tolu. O tolu. O nana fale o loa na ua laki mai le toa lea siata fa. O le tātou fale o loa tasi pa lua Triangle Road i Messi. Tasi, ia, laua pili mai, ia, siata. Talo sia ia, tali mai sina tangata. A whatatali e le tali mai le tangata lea. O le iswa fai e se o kanga confirm mo mo ngola na i oe. Ka fiola e ka fifi forwardinga mai e le fia. Reach the voicemail Oh. 021. Ia, le ia ko fa fonga mai. E le e a. E a, le a la toi tamfai. Toi tamfai, toi Ia, la tamfai. koearu. A o alu ali tātou vili, ia. Talofa se fa mole po ile sa noa. Se fini. Oi, se fine. Ah, pati mai tātou. Se fine. Ia, sa e fa tau sa so lava ia so malema sina ile Tasi Market i Messi Road. Oi, ka no fa. E fai so a inga se fine. Pero como ma fa. Ia, e fia fai lo atu. Ua e mano malo i le wati, matai watu mai le tātou promotions ale Tasi Market. Ia e fai mea alo fai mo le tamao le ainga. Ia, ua le lei. Ok, o asiata le lungo le telefoni, le tātou proklame, le live proklame le taimile nei. Ia, a le Blue TV, ia ma le sunga le whawhia ngai an Toleafoa. Ia e te alu na e tau au, e piki ai o le whalo loa. A le tasi, wa ngai ke ngofo ia Westa. Ia. Le la ave tai au. Ok. La toi la ia masanga ID. Ia, mana ia. Confirm. Ia. Malo lava oi foi le Sefina. Sefine. Whaftai lava le tautua i tātou Tasi Market. Ia congratulations. Wa malo ai si ia le wati le mo pa. Malo io. Ave le tama le ainga fai ma me alofa wa ilo Sefine. Ja, whaftai. Manuel Measo. Ja, fase fo. Oh, I'm so pleased. Ja, back. Ja, ora sa mo lalo i. Ja, la tato Dato se make sure la mai denki mo i ala. Whaftai, sauni, o le la tato me i antu, i le sia tato whailonga o le wati gold, manantua la, o le matai black. Sauni ia sunga i le whawhenga pot pulisili o le Tasi Market. Ia, e sa tato numero i tonu. O le ala uaharu tato wati matai black. Nga, manu malo ai ia le tina ia se fine ia mai le tatu fa lo le Messi Road e ser maguia o le hende se ia le alu tatu le o ia tatu i le Tasi Cafe One Tree Hill Tasi Cafe One Tree Hill ia malo fa tai atu lava ia te oto mo pa malo lango mai ia o le ala o Tasi Pacifica Cafe ma le Tasi Barber Salon mai oi Glen Innes, ma lo lava whaatai ia te o tau. I tau lango i o tātou pisinisi, ia leala a sao mai ia on Vili a dola ia Vili a lava la ia. Sao ngi mai le ngu io. Ste foi lele papea. Ia, o tau sisi makua i mengoi sungai le. Asiata? Ia, lua kulo karimaraki. Oi, ia. Se kako siaki. Vini kumela? Ya, o le numero laki pe afa pe tali mai. O le olua fitu. Olua fitu.
Fa lua fa, Whālua whā, tolu tolu, tolu tolu, lua lua. lua lua. Mantua fo ila, o lai le whale o loa lea whale mole. O le Tasi Cafe Tasi 143 Cafe, Campbell Road. Ooh. Ia, mantua fo la siata. E. Ina ni ua Maota to Samoa. Ai po se, Ia. pālangi po se. O lo ke vai aku le swafa o le palangi. Lea la vili tātou, Ia, lea la vili iai. Ia, le wa o leo wala to mautino fo ia lan to wa. Mauti no fo. Manaia, manaia. Hello. Hi, Talofa. Who am I speaking with, please? Oh, sorry. Who's this? Hi, am I speaking with Bell? Or Yes. Bell Cooper? Okay, hi Bell, Talofa, it's Asiata here and Toleafoa from Tasi Cafe. One Tree Hill, you've just won a Matai watches. I'm not sure if you're aware of that promotions when you had the Oh my gosh. What have I won? You have won, you have just- won a a Matai Matai watch. watch, Father's For watch. Father's to present Day, yeah. For Father's Day For promotion. Father's Day promotion. How cool is that? Thank you so much. I was Okay. like, what, did I leave something behind? No. You actually, it's a gift giveaway for you. You just won a Matai watch. Amazing. Thank you. Yes. Okay. So thank you for shopping at Tasi Cafe in Campbell Road and for recording your name and number there. And we got a Father's Day watch will drop off tomorrow that you can pick up from the cafe. Yeah. And the watch will be there ready for you to pick up, and you can present that to your father or to your husband for Father's Day. Oh, that's As a so Father's lovely. Day Thank gift. you so much. That's No worries. amazing. Okay, Belle. Thank Okay. you very much. Thank you. Have a lovely Okay. day. You too. Bye bye. Oh, Oh, pagi ka laki palangi ah. Talo fai na wa ai nga kau sami ile a. Ia, tola fo isi sta to sei. Ia, asiata. Ona e le ai lava se ngaluenga e mawhai o na whata o nuu i le leipe a le ai i tangata whai ngaluenga. So, oh, o le leis tangata whai ngaluenga. O lona winga. Ua o e iai fo i o tātou staff. Yeah. E se fo i staff ia manao fo i lātou e enter the competition. Ai ono le whaingata. O le conflict. O le conflict o tangata whai ngaluenga Yeah. ma o lātou a inga. O lea lana whape ai, o le third drawer, Mo le fai ngarwa. mo le au whainga luenga. Lea lau tau sila mai i nei, Le tio vai aku, le tio vai to le la tu mu mai la fai ngarwa ngai mata mai. Ai ngo fai ngarwa. o lea ua tala i ia le. Ia, o le anganga whaftai lava i Mia ngata o whainga luenga a le Tasi Group, ma lo le tau tua, ma lo po i le onsa, i whaftai o tonga luenga Fita, whaftai le ngalua wha maoni, whaftai le ngalua mane alofa, ia, talitonu, ia, o le a mawai ia se tasi o tau e laki, ia, mo lesi surprise, this is the surprise drawer, Le tio lo te vai tu mo kwa maka kwa mai mo me ta to vai ngale i ji ai. ia, siaka no o Ia. master, ia, Ia se sau, Vai, vai e. Ai. So e me siro mo ko io. ia, whai mai po ai, a mavili a whai ilungu mela a, Te tau foi na Italia mai a. ia, So le ngo o la ngo me la le mo. ala lungu mela siatu, ili lungu mela, O lua. o lua lua, Fa fitu lua. pa fitu lua. Iva tasi fitu o. Iva Tasi fitu o. Ia. Asa ta lo vi. Io, ana fa mo ka di fora ngo me. Lo vili. Lo vili ngumela. Hello. Ele ofese ngaruenga o ele mata mai se ya. Amor po ile se no. Ia. April tusiata. Ia wa ovilia tu e failo atu. Wa mano malo nei oe ile Matai watch o le special promotions ale Tasi O Market. le special draw mo Ia, mo tangata tangata whainga whainga. a le Tasi Group. Laua ma lo ai ia April. Oh, ia mai sta tu passport. Ia, e fai ai ngo April. Ia, maua le Matai watch. A le wati la o tu I lo fisa. Okay. Yeah.
Yeah. Sai da bala au mai. Ia wale lei, so e pick up la wati o E dropi o le Pacific Cafe wa ngai whangalue ngai ia ai. lei tele, to anga whenga ruenga o le umanuia o le weekend, ah? Okay, Ia, whaptai, Sai ia. da bala au mai. Soifua. Ia. Oi soli. Malo, oi paki ka ko mo April. Ia, mana ia. Ia fa malunu atu fa loi me. Malunu atu ia le Sam Rupi. Ai mai se fo yo fa le tane male tausi o mal fa tua I papakula. Ana ia ma aleki tamasi kovi o anti alenga ia ma auto mana vala fenga luenga ia se fo lu se eti. Ia ele mo umangi pa aselua. Samoa mana. Ia pa mo mana io e toi tamo fai mai lisia so kama. Malo la tatu malolonga a foi mai. Ia a fa waule fa tanonga male sunga fa fenga. Hello. Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Se me gana mo vine kwai. Among yo kolos fanga mo bakulo taro fanga choy celebrate los fanga yo chamisina. Sorry, if you po. Seri. Anga me kasi los fanga of sin PV. Uso, kan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. To the love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko welcome to Chamisina. Maro. Baby. Talo for matcha. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Te mera wan chile uan cholu se foru mana no minuti wa je ai le July cholu iyo ele wa kaune ko ka fai mai le sa le ska ka nga king fang ma se no nga le sa iyo au ko fai nga se Aro fai la fionga ya le sama siong fai tu ru ya. Malo ya olua. Sini atu le what? Malo fa tai ia ma boli fo fa malo ma ngang fa tai chele e ye le tanto malo fa lo longia ile fia file nei ile special editions le nei o le talia to titi ona to ai to nu le tanto official nei o le fionga minister le fionga le minister mai Samoa ia o le minister nga luenga te tele le malo ia le to fa olo a fo Fiti vai toya o seanga ia ona to ai tau nuula ia le ia e le programa e ro foi ka uro ka mai e mo sia fo ia le tato studio nei o wantu langa fo yo fa tal noanga ia ma vai ngolo tu alanga isi me o ke fia karango ia ma vai ngai fia fa manino lela o le fa mangingo I le fionga de mingiska le tu langa ile masaro salonga lea pe o tau tua ia e ye mingi sky e kuaku o le vaale nga sau mai kukuila Yoe. lela na la yo no reach out to le fionga minister maua mai maleva no ia e fio mai ai se koe kari makari mo kiro wa kari so o asi mingi sky le ta up sa fo e sia ai la se ka mai vala le wo ka maua mai kua le wo fai kala kua I la usunga le li fai pisingisi por usunga fa fenga o le tama I vala le wo ka fa longo kua e ai marka ka fa sele kua melea e ta uala ia ese isu mai pe ia le fionga mingiska e nante fa mapu e ina ma fa loina ai to foi mai lan ta ua fa fe kai kele ri I la usunga le fa fenga nga po la usunga le fai business e tu sai o le neise I o le tato o saltama
Ele ka ngofie ele fai ngofie fo ile mau inga le wati ambise lava le tulanga o le upgrading o wati wa lo sawisi ko ingala ngululi ma tulanga fa pena ai o le sinio nei me uma pe wa ia ku le hango ngwa yo ila tona mafai ona to va atu fai la to fa tau e fia ile lo to malanga so far mai i lau engagements i le community ambise fo o Samoa ma le alu luma o le Tasi Market o mai le pisingi sir kai minge After siat le ai o lo fa solo i manuia lava i tamfaing ona le io o tu lava i le tulanga o lea e nauna i o tu ai lava o le fa ingala o uma le stage 1 o le fa tu la ina o le Tasi Market o le stage 2 leva ai o le advertise lea mo owner operators e o mai investi la tu Tasi Market fale o loa ma develop ai ia tele o owner-operated Tasi Market stores. O lesi stage 2 na, ai i ona tawhatafa e sili atu fo i ona tāua. O te whia mana o fo i iai se awanoa e mawhai ona wholesale o lai ia le tasi. Ina ia o mai ai ia tama te le ia o Turners and Growers, ma Fresh Direct. E o mai le tasi e whaatau ai o lato talo. E le alu se Samoa i o e whaatau mai ai talo. Ai o mai i a tātou. Rono inga, mena o mia lawalenga lua whaatasi mo tātou. A inga mo tātou tangata whaatau anga i o i Samoa. Ina i a lato ngā lua e whaatau o lato talo. Fresh be frozen. Ona mai la ia wholesale ai la ia. So le si vainga luna lua na. Ai o wati ia asiata. Lea i moli atu le nganga whaftai le oso ia Nick Williams. Lea sa ma wheloai. Na ma wheloai ma le co-owner Nick Williams i oi West Auckland. A wā o e eilona a inga i nofo i oi West Auckland. Na toi la ia i oi Massey. Tasi Market Massey. Ma tala noai. Ia o wati ia nga donate mai lava Nick Williams. Donate mai e matai, le owner o matai. Ia wati e lua. A le wati lea e tuu mō tātou staff. Ia le wati nā e alu Toleafoa e whaatau. E wha me alofa ai. Ia April, langa laua se ia se manu ia April. Ai whaftai i, thank you very much Nick Williams. Thank you very much for the gift of these 2 watches. That's going to make some fathers really, really happy this Father's Day. Ma whailoa atu fōi. Ia, o Tasi Market is a retailer for the Matai watches. So tai ao leo te alua i oi Massey. O uma na iai le cabinets whapitoa lava o uma ona tāpena. It's a clear cabinet. E display ia Tasi ia le Matai watches that you can buy these Matai watches from Tasi Market Massey in West Auckland. Oh man, ia. No winga la o le wha mungi ngali o le West Auckland mele la ia li. Ia o le tomo whai lava se me mai i lai titi. I le pito le o South Auckland. Ai ei lava le taimi. A wā le taimi ia. Le taimi lava nā pule ai le atua. E o lava taimi e pule ai le atua o le vai la ia ping o whaamianga. Ai o le fsia tātou le tau po taimi. Lango le telefone au complain ma tau o se o pengisingi mo ki o i kai tauna longo atu songa le whawhianga. Pa tauna whaisi tātou Tasi Market. Pe manga ia ma tau mangili. Ia o le ae tamu whai atu a tonu se aso lumanai. Ia o na whaelo atu fo ila ia o le ae tamu whai lava. Tamu whai lava yes whale o loa i whewho i mangili. Ia. A wao tātou tangata ai, ia, amu ia West Auckland, amu ia i o Glen Innes, ia papakura foi, ia ai mole atu lava le nganga whaftai o tātou tangata, e leise mea mawhai e mātou ia, po Helen, po Au, po tangata o mawhainga luenga le Tasi Group, ia o lava i o mātou paanga i la fionga ia Anai Martin, ia lau sunga foi le vai malai, le paanga ma Bluwave, e le ai ma se manuia e maua e ia i mātou na o le atua, ai whaftai lava le tō lango malosi mai. Tune in to Bluwave. E o fore TAUTAI A'E, mea whiwhi ai asiata TAUTAI A'E. Because this is the hub for truth. Ai mana o mia lava le tala sao. I mea lo tupu i tato atu nuu wha politiki, pe o la lava ses, o i lava i le TAUTAI A'E.
Mani. TAUTAI A'E, the hub of truth. Whaptai te le whaptai lau sunga ele whawhianga. Inga whaptai lau sau. O le tau wha umala utala mo ata. O vai koe le siko mengi angi. Ai sa o le leia. Se he le au kari telefongi. Tatia ia la ia le telefoni muri ngā ruenga. E se ar kari telefongi ar Samoa. E se ar kari telefongi ar Palangi. O le Palangi. A ta ua tō. Congratulations, you have just won. Oh, Oh, le pati pai no mai. Le ngaka fia. Ai ka ua kuru kari telefongi ar Samoa. O le ua malo. Oh, okay. So le mea foi nai. Ya no papele foi o tata ngata. Pe tari mai mano saso, male masa no salo foi le pe moi pele ai. Iyo, lai ka ke whakare o mai. Oh, whawetaia. Asa iyo. Lai mai. Oh, okay. Yeah, anyways. O la tau rungar ma whaasoa ma le taimi foi ma le tātou promotions. Ma le sunga whawhenga. Esis vaenga te whesau no ai. Ia, ma moli au whamurianga o le Sautama. Ia, paulava na le moli atu lava o whamurianga I tama lava o le tātou atunu. E o foi I 19 ua lātou avea foi I le tō whinga whaatama o na ua maybe ua wala aus tama po lea lava tūlanga whapena. Ia mole atu le nganga whaftai atu o tau o lo tau whaatinoina. Whaatinoina le alofa o le atua. E ala le tūte whaatama. Happy Father's Day. Happy Father's Day tama lava. Ai mai se foi tama o wala au le atua. Ele ngalo lava o tau. But for this Father's Day, la so sau nei, ia, mole e kālesia. E tāponi le Tasi Market Cafe la so sau nei. Ina ia tua lava noa ina I tangata whainga luenga. E la tō te o e tō nai lo lotu ma tō nai whaatasi mo la tō tama. Ia, ai mole atu le nganga whaftai Samoa, whamanui a lava le atua. Ia, tū te talo atu pe ia maua pēle malosi. Ia, ma le alofa le atua ia o tō uma, ia whaftai lava ia manuia fo, ia au nanga a le Bluwave TV, la fionga ia Martin anai, ia ma tātou au nanga I Samoa, le tātou Bluwave Samoa, la fionga ia Misa ma vaai, ia, ai o la pea o se uspe, siata, ia, malo la. Whaftai jele, mori whamaromranga whaftai jele lau sunga re whawhengainga lau fionga e whasina Toleafoa, Tupa'i Lavia, e tusai fo I o le tautua antunu. Te lo fo I o le ngata o le whaaleanganga o lo e whangaina nganga whaaleanganga e soifonga whaaleanganga o le tōtele ia me se fo I o le kālesia ia ai o fo I la le tino o lo whailo tiute mau whaiva whaale tino o le mbole me fo I alo whaanga o sunga whawhengainga ia Ioane tamali I le pua manisi lau fo whawhengainga le mai mua mai le nei taimi ia ma lo whaafte te le whamuni o le Sautama ne te o le Moses taimi before Sunday ia whamuni atu le Sautama ia I lau sunga e le tama whaaleanganga, e ama le tama whaaletino o tasi customers o malava, Perth, New Zealand, e ama Samoa. Ia ile nei, ile anoa tūna sa o tama. Mesa fo I o tama malava fo lau whengaruenga Tasi Market, mo le tūna whaamurianga le sa tama. Tatua tūna malolonga. So loka kau vai, poko ai kau umere fionga mingiska. Te foi mai. Whawau ele umi fo istato whaasoa me tato proklami. Ono o ngai foi. E whai ele tina mako bafkanga kama. Ei, vai la ai whaasaki ngā. E o ana ta mai tina. Iyo. E se foi la tina ia la ama i se. Lei hini abu ia. Ta jor malolonga. Yeah, when legs of we. Oh, wow. Come God makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Mayoko! Serioso, kang ay sen may isang kupeng nga siya ipang problema lunch para okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue? Okay. Siya ipang mole, sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talofa voucher. Thanks, Talofa voucher. Do you know how much I love you? No. No. Talofa, welcome to Maota Samoa Service Station.
Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou ainga, o lo alala i atu no mau. To be a fiel on a bimbo or Samoa. TAUTAI A'E. We will see you again. God bless. Whakalofa lai atu ke Mutuluosi, ko hingoa aku ko Chantal Vailanu. Come on down to our Niue Wellbeing Open Day, Saturday the 2nd of September, Orohu Town Hall, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. So what's actually happening here is a celebration of our Niue Wellbeing. We are having a lot of Niuean food today, handcrafts and live entertainment. Pacifica Family Health Group is here also to support our Niue Wellbeing Day as well. So what we will be providing is our health checks, a high blood pressure check, our sugar levels, and also our weights, and also we're doing vaccinations as well. It's not only COVID, we have our measles. If your kids are not up to date with all their measles, we are providing that services here in Orohu as well. If you have any further questions, please call our 0800 number on 0800 332203. Hope to see you there. Manako ke tutuli, kai uka ke fifili, na kaifia fano. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Tebula wajile ua toe se furu male lumi rute ona tale o le Tulafa ele tautua fa wa wala Blue TV be se fo tato proclame o le TAUTAI A'E ma le manu favor tato tunu ya au tali ai fo i ale to ai tonu te loele o to ma se taimi o na tonu ule o le fionga minister nga luenga le na mantala no ma fso tai mai ya lo tau fai mai fo i ale sa na yonalo ya la la to wala lunga le taimi le nei ya tu sa yo swinga la iti ma to fo o le proclame la vai te le na amanta i le lima ya pe la ona tau masani ile fionga minister ya ona isu ya inga la iti ya ona ole le avano lo tato office Samoa ile ne fia fa tau no tato proclame la ya wa ya isi swinga le ona tato wala fa ta se tu lava ele nga tor fa mai ai no le se ima le promotions le sa fa tino ina an le Tasi Market ya ai matato talia ilo le to maula ole na fa tu mai to ai tonu me tato office ile aforto ya le to se fulu minuti on tano le July faso let's wait a little while but o mata upu le ele de vanga o le fiafi fa ele tato fa swa me se fona ni so update on iso tato tala o mai Samoa au talia ile to ai tonu o fionga minister
O lea ua maua mai Taleafoa I Samoa ia I ofisa whaasara lau lau to ai tau nuu ia le sunga ia talapaunga. I lau ele o Samoa la foi lau ia ao leo matu inatu ia mo le tau finga. Awa ao lolo mai le tula ia I whamisidonga I le vai aso fau. Le whaatulanga mai ai e tu sai o tala oto mai Samoa. Mara tu o sunga ia talapaunga. Lea se tasi o key man po o key players ia ile molianga fo ile le o fa fa le pui na ile sunga ia malele paulo po o king fai popo ia male sunga ia le mai ona oni o le fa monianga o lanto molianga tu sa o le tau pule fa o le oti ile sa ave ma pale mia il pa inga o tona ia tu por sunga tu e pasa ile le madile ngoi wa leva langa ka wa mo le mata upulea ma fitong ia I faa soyo tua oi. Finally, o le wai lau whanua o Samoa. Ia, le foi Samoa mia mana tua, o le sai lalo le maalienga fo le extraditions. Po o le au mainga ina ia toe tu lai. I ona mo lianga I totonu o Samoa. Le sa whaonga ai le vaenga fo le apalai ai le loia sili. Ina ia whaatonu ina ai leo mana matanga ruenga o Ausitali ala tau te loka ina mai. Tasi lale na vaenga la walunga. I to tonu o Samoa ile taimi le nei. Ia, o tiro matai tu ina fo ile nei taimi. Ila uwa vai atu. Ia, po o le aseanga o le tu o tu o pata tua ile vai aso fau. Le fo ila wai Samoa. Ia, po o fea e tua ia ile vaenga lea. Lona luo le sia tatou tala oto mai fo I Samoa. O lea ua vai atu fo I tu sai ma fa mo ma tu singa wa mai fo I ele au fasala lau Samoa. O le fo mai ona toro lo wina ia mo lianga fo I o le tamaitai fo I le sa molia. Le sa molia I tūlanga fo I o defamations. Po o le ngutua ma le faitala leanga ma tūlanga fa pena. Ia itai o le malo e au fia I ma le tamaitai pāle mia. Manisi fo I o suisi nia o le whainga malo. Le tamaitai fo I le tele nei loa ia petina. Ma le tua tasile nei keisi wa leva na whaapawhala mai. Kasile a keisi wa vaisi leva. Ia pe o le amatanga e o le tausanga po le me o le tausanga na tia nei. Ia, o le ala ua mai atu mai vai atu. O lea antangia mai ua fo ile le whaalea o ngā ina o mamolia ngai se furu ma le fitu. Lea sa molia ai lea tamaitai. E ui o lea whaatulanga mai le whkeisi lea e toe tūla ima toe laulau ina I lea so suma le lima o se tema. E eila le isi ia, e isi o na molianga le na fo ile le whaau lava. Le koe laulau ina le sasuma lima o se tema. Ai o mole ua kangia mai lava ua whaalea o ngā ina isi molianga I se furuma le fitu. O le whai upu leanga, kau whamakau, o mea uma lava whapena. Se whai keisi ala sin kako ka mai kala I le vaenga lea. Wa e tele I o maja upu lea ua lau manu ia mai Samoa. Ai o le a whaapawhala le vaenga I le kite runner fo I le po le vaa lea. Se I to ai taunu mai le fionga le minister. Sa ma whaasoa ma le minister hanga ngi. Sa iei vaenga na whaasoa ma iei matulanga uma. Ea peita ina uta talo atu se avanoa. E mawhai o na fio mai runga programi. Le leila fo ilo tō whaafonga ma o ma le sili mai. A lae sa unua sa o atu le fionga le minister. To e lao seanga. Ai koe fo I mela ukalala I le defamations ma le tūlanga lea. O lea la waka wau tele I maua ato o doase au ililinga o le reporti. O le tolo longa le whamasinonga. Ai se o kaku karakalango ala I lunga o le I lunga lava o le alo. Po o lunga o le surface lea. I le tūlanga fo I le wata oto mai ei whamasingonga so o ange I mea tau o defamations po le tau whaaleanga. Ma le fo I le nau tau sira fia. O le laka ke vai ko le ka wai o mai fa masingonga se vanga na ai penga se ko e kasi ali si morianga le na le to tu atu ile so suma limo se tema a faila o le tulanga le o ta oto iai
le kele o ngei ku ai ngā. A whai o le tūlanga lea le oto i le telo i ku ai ngā mōlianga whaapea. E le kio fwoi la fia isi ka ngaka li e whai le mea li. Se whakua lau kala le malau whaasoa. Te loa, ulangona i olo whaanoa noa i le tu ai ngā mea. And this is plainly my own opinion. O le winga o lau whamatalanga i le whapeo vika ki whaeku a me tau le pua malafo i la tau fo i o lo o i whamasinonga i ailo la tau. I ailo la tau whamaunia le molianga le insulting words. Ai whalea o ngai ngā umaisi molianga e sufitua leo whaftai. Thank you man, tai o Fiti mo le fisosari mai. Ia le ngā, whalea ngā, ia le winga la tala. Insulting words o whai o upu fo i le whaki ngā. Opu whaki ngā. Ia, o fisiri la, o isi morianga se furu fiku. Kau whai, whaakalasua, pepelo, whakua umalawa isi morianga, ma isi mahenga whapena. Se furu fiku o whaalea o ngai, ai kasiar mea ngai kura i mai ngai whamaungia, ngā insulting words. Ia whawhele threatening to kill, wai kasira ngā. Kasi ngā morianga, fwoi loro kau whamakau. Ko ngā upu wile tūlou, pauan mea o laku, kulou, tūlou la varenga ngana, lau kau mwhai waku nganga whawhai ngofie na ia. A whapengera ka waku kamanga oro kalaku a whapasahere pomu. Oro kalaku a susungu, whaku wanga le leta te watua. O whea e korosi eile leinga o nei mea, neo, awaenga o whakaka fo iare ngai insulting words. Matoso atu fua le aso sifuru lima. Airi rope umai fo iai kongi fo i fafo. Winga lao la tatala. Pe o ngoka whaiaku. E le ki o fo i fia ka ngaka e whainga i mea. Awa he lua i tū ke kilo ia u leo ngong ngor mata upulea. Mua. O le a le whaakua o iai. Ma o le a le toe popole ai. Ma le koe ke ai. Ma tangata tau whaaleanga. Kaka fo i o amatua atu utala loa ia mea. Ole winga ngā lea lengo ka whaangongo ka ika. E fōlinga mai. Wa mamafi ke le fo isia ka ko wa mio i lau wa ia ka kau. Ai matua ta lepe ai lava le vāwhea lolo ai. Ma le la fusunge mei e rua. O mea ia le la fusunge i le vālea. O lau freedom of speech. To express yourself. Ai makua i tua i lava i le moa uru. Masoli pala i lalo. Le ava whaka ma le vāwhea lolo ai. Awa le la a whaito umakanga kai le la kou lava ia kakau. La a whaito umakanga kai le la kou ia kakau. Mwha pia mai. Wait, that's my freedom of speech. Longo winga la pole mea ea. A fuafo ila ia ilea kama la wotoe ta ua sunga ya king fai popo. Nga fale pui le mea lea. Ka kia le mea le waru e muri. Aina mai au na fale pui nga king fai popo mua. Ile defamations. Ale nga kuria ia nga koru masinga o 6 months. Langa leu te bori ma watu sa o whaatala noa ina king fai popo ile keisi le nga. Sa fale pui ai ile defamations, not le mele conspiracy le e fa o le esela le merga. A o meia nga ia upule ngai malau le pepelo kula epa le ai kupe kula epa o a uma ya kula epa o mea uma fa penga ku inga kula epa o nga ka pule le mali o nga lau mea uma la fa pena. That's defamations. You're defaming the person. Paka maya kama kaiminga whamasingonga loka. Pa whamasingonga whakaakia le alafua. O le mana ia teo. Tolo kere o whapeku whakua menga manga yanga loka reu so le ai. O leo te tala noa tu I'm specifically i le issue. O le issue. Nga whaka oko le i ngā e whamasingonga ngā kaimi. Whata oto le alafua. O le alafua. A le vai langa o kako Samoa. A le kalo kai mea ia. E le kua. O le upsa awar ngā. A le vai mai ua kaloka ka ngā kaimea e le kua. So le winga na lautala. O le la ua koe kongi fo i fafo e whamasinonga nei mo lianga e se furu ma le fitu. A e ku ua inga o le kasi le insulting words.
Ola fesiti. Longo winga afa wala wa kongi fa for kau fai kongi fa for le palau vale le nguku wa leanga nguku le mafau o le nguku pua aku lo lava wa uma ko inga nguku. Ora wa kongi uma ra no winga it is okay for us. E fai upu ngi ka yor malo. Fa sanga e foi fai upu ye fa fianga fa sanga e so o ya mar fa sanga e fai maku. Oh ka e lo ka fa ko kuwa. O tau maua mai la le vaenga o le mata upule va tu le faso le tatou update le momo. Wa makua I soli pala ya I malanga o ke roha finga unga ye finga wa ngai ya lo ye le mata upule va pemba. O langa freedom of expression, freedom of speech. Fa fe ka ko ko fa nga e ali ka ko wa fa male a wa e ngai me a o le kura fongo wa le fa mai e o mai fa se la ele ngor harmony mangi mau me uma mangi o fe ala apala ye ngai mau me pe fa pe ole a sot li ele ya tau ole o to tau no malo io manga ya le mele wo so ka ko fa so e a se fio me fo me le fio ngale ele minister la tatu malolonga nga foi meia fa feilo ile vionga on minister o nga luenga te tele manga luenga umale malo ya tamole ala taua le to fa olo a foa fono ti fiti va ai le buto ai tonu I tonu le tato studio ile nei vanga le fefi o keru ese pe fa kofi le nga fe so wor mele la o ka ko ri samo pe mai tato fa salong fa business. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Se me kana mo vine kwai. Among yo kolos fanga mo vakulo talo fanga choy sa repente los fanga yo tamisina. Sorry, e fia po. Seri. Anga me kasi los fanga o si pe fia po. Uso, kan yung ko kongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko welcome to Tomasi. Maro. Pe mo. Talo ko bacha. Pakalofa lai atu ke Mutolosi, ko hingoa aku ko Chantal Vailanu. Come on down to our Niue Wellbeing Open Day, Saturday the 2nd of September, Urahu Town Hall, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. So what's actually happening here is a celebration of our Niue Wellbeing.
We are having a lot of Niuean food today, handcrafts and live entertainment. Pacifica Family Health Group is here also to support our Niue Wellbeing Day as well. So what we will be providing is our health checks, a high blood pressure check, our sugar levels, and also our weights, and also we're doing vaccinations as well. It's not only COVID, we have our measles. If your kids are not up to date with all their measles, we are providing that services here in Otahu as well. If you have any further questions, please call our 0800 number on 0800 332203. Hope to see you there. Manako ke tutuli, kai uka ke fifili, na kaifia whānau. Te bora watile ua 5 minute wa jai nilei Toleafoa ele tautua mala unanga le Bluwave TV me se fo yo proclame le TAUTAI A'E le Bluwave favor tanto jiru le vanga le fia failo atu ea ole ua to ai tonu ea ua mamalu fa ai tu le o le malanga mamalu ea ale fionga le minister o nga luenga te tele alo tato tunu tele fo I matanga luenga o lo ilano le fa malunga le mata le minister o nga luenga ea ele to tau fa iloa ea tamo le ala tau le fionga foi ya olo a fo Fiti va ai po le fionga le tupu fia le fionga le fonti o fo le fatalo fa tu malo le malanga manuia ia fa malo so I fuori nei a vaenga le aso I lo ftalinga le matua foi la tau ia me se foi lo fonga nei aso maria fa longo mai ia malo foi le lange bamba fa talo fa foi le e pa ia maulunga se tatu tunu o yon tulanga falupe tu maulunga ya malo le soifo manuia di nei as ya tatu foi fataro foi langa le yo le tua ua fia foi le loto wa e afia le tatu o visane ia o ngai suinga sa o ia le tinu na sa mo fa le o se ka ku mai fa io se tatu fa pu mo le se ala sa usi de si lai suinga foi yo le o mo kwa manga ia le vaenga le ka ko ia di ia le o Koko koila wafi ma. Ya manga ia foi falongo mai foi ma le longo puia di foi tato a TV. Ya mai o kele foi o mega kengo fo Samoa kele ilo. Ai pi mo pika ke lo ku ngai le. Ya kele foi o maka upuma mangai news foi. Malo le malanga manu o fele fai malanga mai ai la o vionga po sa isa fono tanga fa mon. Ia, sa ule fono a minsta I Palau, le Pasifika. Ia, o le la sa I mea ie o mo kau suawai la fua ima, suawai ima, tulanga wa pena a taumafa. Ia, ai mai se ia sa fono wai fo ima nisi fo I o kako paanga fo ele mo wai kako kupe. Le ADB o le World Bank, ma tulanga wa pena I Palau, ia o le vai aso la le vai aso nei sa amata mai na songa fua ia le fontangalna ia nga umalo le fongo miska ia o solo le vale le ia o anga I Taipei I Taiwan ia o sa o mai loko ko ngumanga po ele fua o ke koe malanga I Samoa le songa fua malo lava e fa tai o le fa forma wala ntu ia ele se mingi skanga fongo for I le ngofo fa ru langa e o la chau nonga o la fionga fo I ministeri sina fa chau nonga le tono le parliament au te bi fo e tu to tasi por me e nga fa ru me la fa mo ai va tai la ia o le fa fonga mo Samoa o le mo kwa pisi la vola fionga o yo le o le si fa tai si o le ke mo wa le mo ko sa ka mari oi o kala fe nga ya la pero la kelingi me alo fa ia le wo tau fa ma o voi la ila tau ngo programming e se lo ko lo fa ia le po to atu muli e tu le pule sile Tasi Market pero lo me alo fa mo o se matai watch o le ya maka kwai a ko va fo o le malo lo si o kema mo lo mo le o lo penyo ko o lo voi pa wa le me ngo fa ko wa ya wa ni lu kausi o pa ya tu o tu tur malai va alili ko ai ko ngo me giska mo ko vilia mai ma logo mai ia e tatia lu ngor sum me fa nga tu isi a wala fa sala lo ya man nai ya le to ai tonu o yo le ai tatele yo inisio mata upu manantu e nga ngo fi fa ka yo le sona fi sa fa ila fa so e winga a wala fa lo ai ka o ke fi pa ki va nga le nga fa o ulisi tanga ta ru so i fa nga lo ya yo mato so tanga tau ngafa
ia mapaolo fo i manga faisa i whangaloa. Whaafetai wa uwai atua li ua whaaka ia awala mo whangaloa lea. There you go, lau tu ina tulunga le tattoo screen. Awala ia li tonu i whangaloa lea ua malo whaafetai lau whionga minister. Ia, whamaro fo ile Tupa'i fo ile kako TV ngai. Ia, mese fo ia le Tupa'i ngā tattoo tunu. Ia, masalo ile mantua fo ile amatanga la fo le paia inga le nei le whakoafia. Adua tausanga. Ia, sa i lava le tūlanga le na i whinangalo whaalia fo i o whaipule tono Maota. Ia, il talo mai lea mea fo le mo lato tu malo. Ia, le sa manino lava la u whamtalanga sa whaianga iai. E lato te le tau launga mai tono al palmene fo le ia te ui me whiwhai matulanga na. Sa o tu lunga mo usavali whakamilo milo kongo Samoa ako. Ia mo makai kuinga i po o ai kongu lava ia nuu ia po tu malo fo lo mna mia. Ia le sosoangi ia peila o le tulanga la le na i le penga fsilingi i awala whangaloa ia. O inasa pe lava pe anka kalango mo ai ave i lo fa mo isi fo tu malo. Se ato te i mafofau po o le po se sui o le HPP po le sui o le fasta sa o kilo lava uia i le tunu ato o ingala le sa a maka mai lo le makonga luenga ia pe o ngoko sisila ko i le wa maka ko i sarikele ma sawango le wala le o solunga le wala papai farfa ngala de wa maka kwel makonga luenga le fi fa le e o so mai la ia male alu le o i salimu ma e pe la voltata no mo le ke makua o a fa pe e fi feo ia faleaka ma ko le ingi awala le e fa pe nga foi la ia nai no uitua ia o le mea lava ia o le lava se lengi foi a mai malo e fa so ai le kausanga ma le kausanga fa kupe a le tūlanga lava ia i lau kilo iai ia e o kere fia o kere whai er kūlanga foi sa kako sau ai a ele iai kongo le malo ia anga e mariela i ke fiua e ke e vātu le whaafonga le tunu peo le mea ia o ka fiu e te lola lau whakatainga lau whionga mista whakatailanga le lai whaafonga mai ma whaamsino mai lau le au whaafonga le Blue TV e le se la lau whaasoa ngafi o mea oma yang o wafia le yo te whaatai wa confirming alanga nga whaila utala na fia whapea upuna whai o le mea e sia kako wa mi o mua sa whai a ele timia uele whaia langa ngo mai sia matutu se tatutu maro se paikea fo nga i fukia wan wa leva na tau alanga sia te sali mo tu lo fo le tu or malo le fo ilo ya ta mai o le tunu ia mre suyo o se ka ku i tu maro wa leva ngala ungai le mako fale mai mako awala ngaru na tu malo ale masemenga ona sa ese le ku sa fusu ko ia ale wa ese le fa ngale wa fa ye yo le mo fa ngalo ale wa fa ngalo le e HPP ia tu ele sui ese mai ta pena ngol fa ngalo tala titi wene ia sa le la fa o le kulanga la fa nga ile kilo ia ka ko fa malo fa penga fo ise tu o la lo mai fo ia la fionga volta mai tai pa mia ina ia awange ia ngi kulanga fa pe man ko fo ile fionga pa mia o le vanga i kongo le chapipi mali ia la fo isa ia silfia fo i kulanga fo isa aduanga ia fa kingo nga fo i o nga luenga i so soangi tumbalo ia o langa sa nga ia kukusa uma ia Samoa ia kako uma fa kingo nga kako kingai ia le foi le levanga pe nga nu fa ka se foi marka kongo nga i sa paikela wala le nga i ko wala nga lu le ka ia ka singa wala nga o wala foi fa kingo o nga la kulanga foi le va ai e ka kelo le ia le wala ka ko la mga mia fu foi le wala le i vai lo palau nga wala ngo ko ki ale sa wala ka vale lo wadu ngo ke alo nga wa
ka kalo mai lava le fionga fo ia langa ia e soangi o la kwale o wari ia sa o le fai ore ko kele fo i o ngai a inga yuka inga ia e whapenga fo i ia ke va ai o lai fa o ngare le whainga o whakoanga me whapenga ia kei roa pesa ko mo ma winga nga vaenga ia la o umanga whakingo nga ruenga sa usa mo le tembil na o te roa tu e whai wha mo o le tausala online sa Tupa'i tea lai fai a ko fam o le afia la ko ke lai fai ko ka kalanga a wala nai la so tofi manas falaili ia ona fa solo joilo le ru ngai sisi fo tanga mala tua isan taua ma awala ma lona o ave um fo ilunga le porokala me mai se ia va nga e fia mo mia la tele le man lo tele le tunu ai fa fta ya tu le tulanga se temi fo ta to e fa so mai la ia le oi ai le va nga ko fifsi de ko awala yo foi fangalo ale no tau va ye tu fo se la nga share mai fo ele to tele porokala ale la wo ka fa ro fo ipe yo la tau a fea e se sau no nga le ale taita yo le tu nga fa pe mai o me o mangai o mo fa ko singa o mangai me ma tu la la so e pe la ka nga pe fu manga po la fo le tu la so tu la so fina ga lo le sau no o le amana ia fu o polo sisi fo e mo ko si fo i kua ai manku fo yo nga ruenga ngei o nga ruenga le sa fu mai le kausanga fa ku pe karuai ia o pe ang o fa yak sa ave e fa mo o ngo le kula ngar fa le ko ke ro ia wala mai o le fa ko a silsila i fo le ngai ku malo o le o fa le mai e pe ang o fa yak o le ke le o wala la e wala le ia le ke o wala o Samoa ako ai pe ala o si piko le awa o nga fa ave fa mo e le nga ka fo e le io o yangi a wala ka i ko kongo umala al fanga loa ai or kam fai fo se awala e pui ai ia le kulanga o Lave malia e pe ole mea lavanga ole ave fa mo i a fanga loa ia e mai se fo i ngi si o ngu fo le akwa le paka ole fa fonga mai fo ia a le patala to ia i dision o ti avatai ia o la wafia fai fo ia ngi kulisi ming results nga fo ela fanga ia ala nga ele o le awalanga ia o fala la fa le si ngu ole a kelo kasi nga ngu ole nga o walwa kulo feingu lo le swa vai o le ala se ikau fua ku la u pachelenga o mai ia ile ko fai fa le fo le awala singa fo ingu o nga e pe ia manga ia kele singa ngo u i whatever ia ngo ula ko au suru ia la long you mo wa ko ma lo fa tai lo nga minister o le si va nga o le ma tau te mai tau ina ia me se vo ma ko la fa sala la wala nga kera ko kilo ko saule longo puia li ma lo tiro le tunu o lo ia le balance o lo ia la vale pale ni fo ile le savai por o polu savai ele o la veka ko me fo ile o polu savai o poru wala ngai mfaino te fa penantu a o mele wa yenge o so sa vai o so o poru sa vai ka kala mai fa pena so o ye ile me o le palengi fo ile le male fa soa la tele la ofenga minsta sa o sale i uma onga fa kingon mako ka kala nga awala o le fontanga le ngo vala winga ko kisau i le fongole ai o ke fo ia onga amakaloa onga kala awala fo mangisi fo awala o kumua e pe lima fo ila ko awala ngai e fika kala fo i pe fo ia e au fia ia la e fa pe o fa ia ia le si awala o fenga ia mantua fo io o le tu malo na o le e lango ngai di kuangai e pe ngo fa ia ku ile de kaua ye ke ungi fa paki e kaua ye ke u manga onga o kangu o ka ko kungu o papa au Samoa ma lo fa tai tele iyo wa tele wa nga tele le ta felo inga me se vole tele le nga tonga luenga tate fa so ai si ka me kasi mayala ile kala le la mangu ia mai i ya ole ala vai fa au mai fo ile taita i ole tu ngai pole so ngai antu la ipa
Ai ele o le tula le tele na li fai la u fa fisili le la avatu. Ai o ka kilo ku le article le au mai le Samoa Observer. Ma fa be mai isu engale o manu mai I tutuila. Tu sai la vole va ale nei ma le fa nga yo ingo le la tu malanga mai ma le kolosi mai. Le te vai e toi le tele o mai e lungo pep. Olai pe ke ro front page. Olai ke nga sa mo mo article nga fio fa mai e senior ministers le pe yo le tau I tua a pe tau. Ale wai wanga sa wai maluat. Ma fa nga sa no le vai nga le fa mo le o te roi le fo no sa no nga le vai nga le fa mangingo. Ya se ko sa mo ye lungo ta pro kala mele fa kol ma au le ma le pio nga le miskao o soka inga I lungo pe ala observa. Ya Faftai le masalo le o kakaro nga fa kodu ai le ka upun malia la ya o nga ye no kulanga voi le ila ufo fai kau ku ya o fai kau mai ile fa sala nga le observer e pe fo linga mai yengi kulanga fo yengi me fa ala kua mangi me fa adu mangi me fa penga o le ku kau kuli mai le observer ia o hanga le fo ia amo alko fo maka fa yoi ia masalo le ia ko ka di fa kolu ai le fa nge I le maka upul nge o le mesa o ia I fa fonga Samoa I nge ke o wa fa longo ko fo I fa kalongo inga fo io sia wo io la nga ia bele fai Wa pe o fōringa mai o loo iai se mea whale kongo o whai e miskahama I kulanga le whaalea. Nga pauala o le wo whalongo kunge I le susu e ngā kukuilanga whai. E pe le o sao le document po le me o le clearance and customs nga e se koe le wha ama kukuila. Ia ai ke mga kua fo I asiata ma le whafonga le atunu. E fua mako ngā ruenga I pepa e avako se akungu. Kai pela o le pepa ngā sa mga omia fo e mako I e kau whai fo e mako ngā ruenga. E fua la I le pepa e avako kukonga. A re kau fo ringa mai lau wharongolongo ako. E pe e le isao le whaingo le pepa. Le pepa le ngā rue se ako e le vaai o I Samoa. Ai pe o kulanga le ngā o lea. O ka koula. E whaia ka ko ngā ruenga I fua I pepa e mai le sia. Ia, mali. O se whakai ka inga lava o le pakai pe o whapewa ua whai lau police report. Ia, e whaalango ngi usila I le sao le pepa lai au mai I lalo o sengi mai se leo makulanga whapenga. E re kau whaia le mea fo I le a vaku se information mga o mia se akungu. E re kau lei whakari se makua kua su e lei po mo I ko pepa I au mai. E whapenga I le kūlanga fo I le whaavao malo. Mali. Le whaua ave le whaakukua ngai I le la tau te ma mea uma. I la kokio ke e au mai ia pepa sa o le wha. E pe o ngā lea ngā mafua I ngā whai ia fufuanga ia. A re whako amau I whongai lakso su e ngai pe o lai kau wha ngefu o lai ia kūlanga masalo mia kukuila. I le maingo le pepanga. O le pepanga sa whai ia kako soka inga ma kako ngā ruenga I Samoa. O le ngō whaalongo aku I le kala asia ua o whaapea mai e le I awai le health, e le I awai le quarantine, e le I whaia le customs kiri anga le whaalea. E sa o are palmia. O ke le ilon. O ke le ilon I ko inga polangi mea o la e langa mele e whai. Siata mare whaafonga le tātua tunu. Ngai ai o malama ia maka ngā ruenga ia le tātua tunu inga wakaungu ako le waa ma whaia lako a suenga. E o foi lai le kako kiuke. Nga kiuke uma po angi mea ngā wako le waa ma whai suenga. Ai le ele ia reserva. Ele ima se mea nga whaanganga whaia ia le kūlanga lea. O le foi lau ki kau whalongolongo ako officiating ia o le observer po lale me wo involve ai le mea lea. Le minska. Ai e pe manga o le observer la kule minska o whakoanga po le minska ki ngā makama I kai a o I e whai le mea lea. A le maritime le A le maritime o le maritime e responsible ia.
Ali. I le kulanga la nga fo nga sa ili lo le ia pe por va. Ei. Maka ua ku e ke uolo o maka ngu o ku pe pai le afionga vo el staff so tainga. O inga la ngo so le kong. O fa ko ia se I ku maila ia I de ma ua le vo so ofisile mi ska po ia ole kulanga nga vakoi ia le pepa o le kala la le miska nga kaimi ia ua vaku fa faingo fi man ko vo le miska o le soka inga sa CEO mo le mera ke ia ia e mam la malele ia la miska e fiu ia inga o mea ia o nga vaku lo le pepa vaku ia nga ia kangolonga ia ave o le immigration o ke lo le mea nga o le o kasi nga me o le van kaunga la ko fa ia mo Faka oko le kulafongo man ko voilenga o kalango aku. O iei fike inga o kulafongo ia ngai I le mo me o vaaianga ia. Ei. Ia lela ua vaku ngai fai le pe mika ale officer fe malanga inga po le immigration. E anga ia le vae e ka miro vo e cruise pe ka fau. I au ka forka ko. Ei. Ole kulafongo le maritime le I lo officer. E loa o nga whairenga ruenga ale health, o le quarantine, o le customs. O mākou loa lai o soi runga I ngā e responsible le vale. Mākou lai whakongkongu le va. Ia, e peho le mea nare ngā laku pe waru fo le va e aru sa vai. Man kore o kiu ke lava e le officer kiu ke me sa ka iro po angi mea o nga sa whalongo aku iai. O le anga ia ku o le kamari I fo I le o le salolonga. O salolonga. Ia la ko pe se pengi ngofo e nga fai. Koe fo I mai la I kua I la kara lea e umalonga kiu ke se so se koe ngā vaa. Ngā duenga lola ngā mako aro ofisa. O le monitor po fe adu ele vaa. E ma fai fo I la ofisa nga ka lia se talo sanga pe afa pe fia nga I se wafu. E kuka I le wafu. Kuka I le wafu. Ia nga o I pili kulanga nga karusanga mai I le mako ofisa. O la ko e fio sa longa o nga o leo ako marako me o e whaingo le ngofo. Nga karia. Ia. Nga karia kulanga nga whaanongo ko lo le immigration. O la ua o e le ise la ko whaonga. Oh, le fete na ia I loa. Ia I loa nga. There you go. Ia whaanongo ko lo le immigration wo isa lolonga. A le la ko pe mika le issue le immigration. Nga o le kamiro kamiro milo a mai moa. O ngā la le nga i ere ke nga ingangi. A le maka upu ia. O le whaingo fia ia maka upu. Mankua la o le kulanga la le wadi adi mai ngei. O lea sa wha i ere wha kuanga le kakua kungu ia kukuila. I pepa e waku kong. Pe fo I lao pepa le kako le Samoa lea. A kako wo i le taimi e kukuila. E avea kako pepa. Ele ka ko fisiri mai ku kuila pe va. Pe fake ngai me pe Wana nga lai vai uma e stamp ma me va pe. Ia o faro po inga mai ala sia wo. Ola ofisili la ele vai nga le wa isa unoi. Ele onga o le mafu anga wale la wa isa unoi nei o kula fonga ngai sa tauna teu le la to vai taimi. Ia e longa whaingo whing kiu ni mea pe wha pesa ka serka kai operation a mea uma. Fatua, o le la pe wa tau atu pe wa victim mai ia o tau o le confusion lea. O ngai pe sa ese har whainga fo isa iei mua pe a vidia kuarko inga fo le karia lea mea ma me wha pena. Fatua, o la so pe o le la kau koe ma ngai ai mana ia fo le rises mai o mea nei. O le la kilo lor whainga ma lo ma sila sorry. E ser mele ka o mai whainga sia ka kua mio sei mo. O le menga le sa makarongo ingan ka upu le. O le koe keu lo kula fongo ia. Ai anga I uma mai pe mika I le official le o mako. Le maritime. Inga ia whaingo fie a uanga I whelua fe sasi whapea ia le kulanga o menga. Ia peanga o whaiaku o la ua I le suenga le a kukuila. Ia o le kaua lia e main kulanga whapea ngā. A whapea la ai whamaongia I se lako whamsingonga kulanga ia. Longa winga o le a kilo lor kakoa kungu I le kulanga. Whavao malo. E kakau o ngai ngi iai o mea ia. E kaulanga kulanga o ngā ua a maingi pepa le sao kongo Samoa.
A se upua ia le ko fa longo ko la kuri. Se ko wala lo foi le observa le mar ko inga. E foi mai la ofisili la tu sa se mo to e ile se ofisili nga ile tu langa le tu tuila. A ofisili ku sa wala nga fai ngi su enga o loa ia nga offload i salolonga ai nga fa maungia nga yengi o loa e suspicious la le ai man tulang fa pena. Pe ngo fa ku umanga fai le su enga le customs. A wai le ma fai o nga release se va ai se mea. Wai lakso se va ai wa ko mua ka ngo filo i QK le officer customs wa ola ko pora se le responsible i pora sa le ku. Fai malava le QK lakso su enga mea uma. E o va pe su engi fanga manga me nga fai malava ia su enga. Fai QK o loa ia nga va kolla ko fa lave le ainga le nga ko fa. Le ama se mea ko e o foi dai i le quarantine le kulang ai o la ko nga luenga o le health fai e pe ngo fai aku ade fai a mea ia ele mingoin ma ko office. Ele mingoi ale lava nga ye lava le kulang nga fucking lava ia pe le process le mele ai fo nga fa do office o ngol kulang fo ile o le fike nga ingo kula fongo. Ia e pe o le mea nga sai mo Pura lo anga fa pe o la kamale o au la kamale kula fo va pe ile ai fai mero ke fai ko ku ben sa kasiale pa solonga bengole o kalame e to fo ila la utala i tu ila na afa ape nge uma enga walanga sa o lela manu ia mai letala fraudulent o le upul na afa peltania pe e fake ia fa maunga ia na o lela wala le waso esu mai o ele fofonga ole parliament fe tu ila la to ia mal mota lele ua maua ku ai male era le ngale fa ke si fiku milionga ua transfer se fu e kukuila ele soi fu malo lo inga ka wala ku le ile matanga ruenga tupi transfer se ala mai wala ka fa valia fake for informations e ala avi fola ka ko va ai lo le tu le va nga yele ai ronga a posa milion o se mele ka ke pisai fa te si fitu miliona lele wa mamulu transfer ai se ia kwai au ka fa se i lumon mtanga wenga tupe tutuila ya o le la ko nga lo ko ifale siata a fa pe o ngi kulanga nga wele lo ko ifale tutuila ia momanua ia ke o ko lava o le la kunga mka upu ia fa inga uaria e mai lai kulanga le o le vaale a o ka ko ia Samoa nge wa pe wa vele media e fa pe mai wa involve ia miska ko lua fa pere ai o yengi ku pe o ngi fuala au fa sai se fa moni de ya la se ve tu ala utala le ala o fioka minista wala nga o ta fa so manino ya e pe o ke vai ku ka kuringa mai ngo article nei ana ka tata vai tu awa nga mangu mai ka fa longo ku ke mai o va nga mai maisa o mai ma ia o le la fai to ela te fisili wa le foi nei le fionga al minista o le na manto fai puti va so tene no fisili la ia off the camera ale wo fa le no fisili penga fai so nga penga mo e he ma se di puti na me fa maunia ale la pe yo la pipi mai mo o pe ia sa fai le ale so nga fo ia ma ko ofisa wa o lola ko nga me va penga e fai so nga ia la official MWTI in the maritime po afe e da yangi kulanga fo e o le lava sa ole sa ngole va e adu anga i la fa vla venga pa wa le menga fa le kong o le process ma le fela fo ingo o pepa ianga sa fa kingo i nga venga a se upu e fa pengi ki wa mengi aisa o ngi kupe o nga me ia o kile ia fa mo malo pa wa le ya wa le la ko fa longo kwala ile i lo ko inga lea o lea lava o ke kule o pea e fai se komisi su o le wa mana o to ina se komisi wa manga o e fai se komisi su e o le maka upu lea o mga fai ia su nga leo ma o ke le lo po la le komisi kero la ko inga lea o ka
sa fayang kala fa penga mo e fiu fa mamlama ya awa ya pe o ya le na pa e ale wo fa yer kala nga so ke fiu fa mamlama ko inga le so de ya ai se to foi mai la no komis su wala nga tasi foi na le vai nga nguru wai foi le mau futia wa ya nga konga fa ko le upu hale o komis su se pe o se upu a ka uma ya ila to na mali liu fa na ule ile le la wo to tala sa la nga i ho yo to ai nga ri nga o ile misela a ko ka uma le upu le pe ka ko la ngai moro kai ka pe nga lor ko inga me nga tu wala nga sa tau na wala nga o de tasile me na matua sa mala ko le lau kele ta tau la nga fa yin ko miki su e o de me o le va ngai e lo ma le ala va ka ma ku lo mare o le fa fonga fa le tatu tu o le va le e le ama se senge se ka se sa mo nga alu hai ia po se ase me vo ile le nga pawal me o feu ya inga o le processing o pepa le nga pe vesi ai kan ngoro la po le mele ai kan ngoro mai ai ia o la me o so i fu fa na nga alwai ia ku aku o isi mau me o su ngami me va penga ia e fiu ka wa nga we fa se começou su e fia fu su fu ku penga alwai nga me ale nga fisiringia ia e musu vo e fa ale wo o ngile ele va fa ngo ka le ko inga o ale la fa ya o tupe fo ya malo ai ua le lava ea saunoanga a to fionga ua le lava fo ile saunoanga le fionga ka mai kai pale mianga malele kongo le pale menge ma fa be mai ya ya ngai ka mai lape ma me uma ma tu langa pe langa sa ngo or fike nga yo ona vai nga tu la fono ile fa li wale ku malai ku ale ua sa fanga me ale pe fo ringa me ni se me ona tuat nga ua mangingo sa nga kamai kai pa mia ma ua nga admit foi ma ko se ka ingo lape ya ma ila ufainga wenga ia fa pe enka ko fa longo ku ngai ina mau me nga fa pe mai ko inga ya ia mari dia o ka se foi ma ko efa sa o nga ye me uma ia adela o ka o sorry ia so ia ko o le o fa mani no le matal vai le te mire ne le no to no no tu lava ia a to no foi la ia mani no ele fa funga mo wala tu no ele o ikua ia la o fionga le minister ia tu lo foi wata what is for minister ia torupe ia e tu o tu nei va nga asi o mai la le si va nga te fif sitting ia lo so firanga o va ia tu ngai fa tal no nga fo ia le sunga tu la epa wa ia fa se ai ile vaenga lea wala le o ai loi ko kongol parmengi ia lona lua e lona tari tonunga wa tauna lu tonu ole so enga fono tanga le tupe o lo fai komiti fo ile la vea ai fa pale mene le tonu ia peita ile o mai sona vala aulia matulanga e alu ai tonu o le langa mangingo yo lo fa longo fa nga ina le to ina le upule o le foi la o makwa le o se ka ire sau ngonga le al fam singonga lono winga that's a contempt of God o le me eri le ka ko fai nga ma lo di va tu foi di waka le lo wala le lo ko i fa va se nga di o i po i le contempt of God o i le contempt of parliament la o yonga mix la so pina nga le se no o la nga ia ko fo i kongol komike ku pere sai ai o le me nga e puler fong kalai Bangkua vo ia se atale sa o yai kongol komiki o kuper pa inga kenge. Okay. Ako ka ngofi ako ka ngol fong kalai e ala la ilanga ku olalo. Ko ave ese mai olo o ya kele o me i loi olo kongol. Lenga ave ese ya uri umar pa inga. Yoe. Ave ese lo uri umar pa inga o me i o ko fingo ko mikingi e puler fong kalai. Okay. Ili foi la se me ko a pa pe. Ele pule mai saria o varu ele pule mai la tu lo fa msinonga yon tu langa mama. A fon fe kala ya fer ko ngol men. Fa fon fe kala ia ko langa ia. Ia de foi la nga ka ko kilo ia ro kala ngo ke fo foi o fe kala ngo mer contempt. Contempt of parliament and court. Ai ka ko kilo ia sa o fa ngo ko fe mai. A de vema o ele sky ia fon fe kala ile ngeile. Ele famasingo. Yeah, all contempt of court. Of court, the mele.
ka ko ki lai ko le e ka ko ki vi fo kai minga fa ya ko yang ai wa contempt of court and parliament ola langa sa ngo nga den ka ko ma e ka kau fam singo nga va ko ale lo ko ma le afi de ma malo fam singo nga fam singo sili ma le malo fam singo ka ko ki lai ko ka ko ma ka melankar ka kau le fam singo nga ngai ke ia maka to se vai e maku ia ele e turo ele o maka vanga fa nga o vela ke ia fela me ola o mo le fia nga be ola o fai upo ile e famous no gaming ia la o kana mo ia o le alava e po la mo ke e foi o mako ma fo nga ele o sa o ia mako wa ia e fai unga famous no a o mako ka ko fai nga malo le nge e fa alo ke le fai unga famous no ia o kuranga la nga ri nge ai se ko ka ai ngalo ia nga me sa fai ngalo ia nga me ia ke ale ko ngo fa ko ka ngo ma ia nga me sa fai o le fa alo famous no le fa alo il fong fkalai il parlement ia ai ke roa au ya woki la ka marfio o kong malai ka wori nga vaku esko nga vaku ia po le langa o manga o ya vaku kong langa o ka ule ai sa panga kong le ku le winga na le no fa ya tu ai o le ke manga o kong I ka ia fa fonga mai fong fkalai fa mo au mai ko inga ko kong pe wa ka ule susua mai le wa ka ule kama hoi le ngare tende ole mele ko lengi ele se panga ma ke pingi kong le ke manga o ala I ko inga le malo fa vitai ole tele o nishina vaenga walanga ole ai mai tau watu oisi kaimi ya tu lo fa fa mo wana tu oisi kaimi ele fa pe mai tau mai fa pe ka ke le fa pi ko kasi ai langa oisi kaimi okay aka le anga o mea ya na tu le ya tu mua ai sa ngoa le to ina ele ai se ale la pe folinga mai ole o to fa sanga ya ale o fa mai le ye sa ona o le o fa tau ya teia lo no winga e pe ya kangia mai ya o foi le a fa mo ya wale le a fa mo le si kanga ka wale le ya le tulanga a voi pe o le nga fo ko silfia o sko inga o makua o mo le menga wa du masa ku ya wale o ko ya nga fo ko ngol ka lo na lo va ta o le fa to a e to no mo yo si ngol fa masinonga bota o to mai ai ia se tasi fo yo ta mai tai potina ya ele to na male laina na wolunga fo ima mo lia le tulanga le defamations ngutu wa male tau fa aleanga fai anga ita ia to fio ia me se fo le fio ngata mai tai parmia o le ala o mai amai o le ka ke vai ku o kongi fo ifa fo le fa masinonga ia le sfuru fitu mo lianga ai ko koinga arkasi insulting words alenga mawanga lu komeso le malolonga o to tilo antu ele a fala uteleina mainga o le unga fa pe mai se vaenga o le leina ona ua consider fa masinonga masila silatu ele o yeise tu langa fo ile e cause harm ele tamaita ile por tinalea le fionga tamaita pale mia ia makai kai fa la so pina ngalo ile mata upulo go mista e peango fai aku e faalolongia lava ia kulanga o fai unga fionga ia li mata mai tai famasino ai o ka ko ile upo fo ile e pala le mai le pala kala mali mare upo fo ile ka fa palangi fo ile fa Samoa e sidi aku nga ma aile kala lo ngai fiva ku le fa fon le tunu e fai asi ke nga ku ala vero ka di maseme fa de ki nga ke ai la fole up ia e fai asi tu nga o ku nga me fa penga o fai la singo popole ai fai asi o popole le vai nga o nga o le ua ia me sa ainga le kilo ainga va pe o
e ki ele o lo mai whamsino e ki ngā upu I lo mako fo I a kangaka o anga ia ngi la fonga mangi mea whapena. O le si fo I la mele ia au fo ia o le a kakala I lola ia o le whainga la fonga o upu whapea ai mesia o kupu mai e o le atunu ia a o kai fo e le atunu pei fo ringa mai la o le a kakala I lo ia ngā alu lola I o upu fo I le avatua le ia lo ngutumana upu le mawhau o upu whai o ko inga mea la le ia o iai e urola inga makua I malepe I le vangongofo o ainga I kongo Samoa e mesia kako e sia kako palalangi ia ala fo ku upu e le kainga kea ai o kako la a whai lola fonga whapengei ia o le ale ai lola se ia se vangongofo fo I lea markulanga o le whelororoi o ka māma ki ngā ma whanau. O lo polenga ngā wa uia. Kālo sia. Auange I o se kulanga whapenga. Ma lo whapteiro whiringa. Lo le nganga fo na leona whaila u whaasoa. O le winga o la tatala. A whai o le a le apo mau ma malu le tū lea mare maka upu lea I whonga le whaamasingonga. Ia ele whapeka ki whai aku lea ngai feala. E ma mawharko ko le vai. Mongi. Ioi. E ma mawhare toto I le vai. O puipuinga ia. Malangona ia e kake popolea I lanka ika. Awa o isi aka ngaka maisi ainga. O la e to ale tai. O ngore upu foi lea. Ka kia e whamsingonga. A fora kala lea. E vevesi roa ainga. E vevesi roa matulaga uma whapea mai. E kasiar kala makai sao. Ma e makukua. Ka kia maka upu lau e whamsingonga. Ai ato o manga tula I le whamasinonga. Ai saure ku ai ngā si kaile lea ngā orkau ai whafo. Ai sau maritala. They see no harm. Ele o va ai fo I le leongo harm me le teine lea po le tina lea. E koe ki kia whapea mai. A mako va ai. E le o se kanga kai ongo mawhai ngā whakupua lea mea. Ia. Ia o langona o manga ua ia kako. E mangkua fo I mengi o whaamasinonga asiata. Ia, with all due respect I lo ia. O lo ia. E ngā rudu e le ngā rudu e ngā I le mea sao, the truth. E ngā rudu I the evidence lea au mai e langa client. Ngā maua mai la le se senga. A whai ala e ka ke raka I kau whakulo ia o le mea lega o le mea lega o keiloa. Anu e le mea o keiloa. Koe e whalasu e le truth. Po le mea sao. Po le mea mongi. Ia ai avaku ia mo me o whaamaumonga mo. E whi ngā ua I fwoi lo ia la kou ia inga ia whekau I le kupe a lang client le kokongi inga ia. Malanga kapenga. Ioi. E sa ole leila. Awa ole amatua soli pala maolo pala. Ia le upu ala ngei. Awa e whainei lana te tala. E gele inga o whaalongolongo aku. E upulea e jela no fa longo antu o mai le sunga ya wota u foi le swafa le tofa le pule rimoni e ke le so se fa tala no anga la vale ale foi a sui enga ke ka u ar sa no anga le o ke o fo I kangaka ke o fo ya la to fa taula le il malo o ke o fo le leva ai I siko ya inga o makua ile va fea lo e tele na lato launga inga le va fea lo la ukangwa la ui tuli matanga ule upule wala nga tele na fapena o ke o fufo ile leva ai mai le long service bo o menga e fa ile va fea lo ai ma fea va ka ile mele e o tulo ale la pe ile li fa mai wala nga e la to fa wina o le aku fa winga ila le to tele e la to te tau ai upu o isia upu le o ki lau fionga le mingska o le makua le anga o isi kala ia ale la ala fuala ia ia o le ato tele manoa noa I matu usa o loto la atuli la le freedom of speech e fa fer le mea nga kafale mai le o langa mai le kupu ai ia e iloa hava I kanga makua ia pe o le kulanga o le ali mai ma I whengo whai unga ia whamasinonga I fua I Toleafoa. Ai a fua ku ngei I le palemenge.
ia o upunga lo ko nga pe e fa pe ka ko le e nga lu e fa fai pule ko ngol parlemengi le upulanga ia e lo a ava ile atu ole upuma lo sianga upola ko nga e ke fai e ke nga lu e fa fai pule ia e ava ka nga ka u malavo Samoa ka maiki al wakwa ia ilunga o fa penga ai upu fo ia mo me upurkiki o porkiki ai e fai fa penga pe nga Samoa fo ile uso fai pule e nga foi vaenga ai ore peila e ia fai mea nga mabea fo ile e fa fonga fo ia ngisela tunu ia mafela ula ua ia ilo ia fa makalanga me fa penga ai a fa pe ku maiala ia porkiki e fai upu fa penga ia ila vai ai ke ma ku vo ia so ke ma ku vo ia so I kongo o ia tupua ma ala fion vo tupua ma to fila ia e lau ele si wanga ko fa longo mai upunga lau nga le uma ele ia mangeo mai uma o le ava o le feava ka ila nga o nga mai u ia lau fa longo nga vai ka malo fa tai la ta o mai le si mata upu le wo vai tunga se wa vea tu lo le upu fa Samoa le po u eve pala o le sau noanga le fionga tama tai pale mia sa fai le road show fo ile lena tua I fangaloa ia ila na tala fa tala sua alanga mo ta fa yetu wa au mai pe e o fo il fa tala noanga mai fo sui fa o lio o vai fangaloa o le wali li fa lava fo ile le peise mata upu onga le tala sua fo ile lena sau noa ia ile fionga tama tai pale mia na ila na tala fa pe ina ua te itu ila ipa e fa mai wa ke fo ile le na tele lo se vaenga o le mata upu ilo le ono tu fa tasinga o le pa ma lo tofanga ya le lana ia le sau noanga fo ia ila u take ya uia me se fo ina mato mata ma mai moanga totele it's an expression fo ile lo le jokes ya pe o te isto ina pe o le te ia le tama tai fo ile fa to tulo ai ia te ula ia pinga le yang o ke le ia ai langa la o fai ma o to titi lava fa o le fa karangonga nga le wa au nga ia le tele fo fa tala no mai fo ile sunga le sui fa o li ia Dr. Leusa Takenase o le ango fale ko fa karangonga nga o mata ia ia e wale au nga ni fa ka penga nga o polo ke ki ma ni fa ta pena nga pe atula I mai o matua lote ale fa ngol tala le ia ma o ina tala no fa soifua maloloi o voiler ka kale nga fisiringia ia o vange mai ma fa soifua maloloi nga tulo o tama ita ima I kulang ora sa o te ka la voice of fina ngalo ile mata o pulo fo minsta ia o ke o le upunga nga o fa longo ko fa pe I fa kusa fo ile e siria nga ka usa o le tama ita I fa to pa u o lala le ka unga o le mea nga, e se si fa upunga e ka uai, ka kou soifua mai ma le ola mai kongo I. O upunga, o le ngangana sa. O le ngangana le ka uke whaatala sua iai ma, ele. Ai onga pe fau fo ele whaarongo. Ai a whaapea nge I lango, o ke alu soa mo o ke alu I lo kinga, o kongo whakomiki me wapenga. O upunga e ka lango ilo makua, o upu le nga fai fo le fionga ka mai kai palmia o kinga o punga kinga e masanga ka fa longo I o ko suanga I uma ia e fe lo upu I upoko inga pa o fai upoko inga kongo la ko fongo ia si eva ku ia la se fo se fa finge po se kinga voile o se mese se fesili la ma la fo ko inga ko inga upula ia fa pe fai fo ila o le o sa ngo I ka mai kai palmia o upu fakinga o I o le kinga ia mai o lai lo ai la ko ia wa ko ke le lo ka ko kupa e le la se be wa e le ise singa nga e ka o le meranga au le wingo la fa matalanga e pe o fa sa mo ile le wa tu ma ya au wa ku le au nga to le sau no wa o le ala ne le fa pe fo se defensive ia te au fo yo se tanga te fie le nga nu ele ai ma se kaimi ele li fai fu ma focus ai fu ile upu o le focus le ai o le fa kanga ke
o le whakanga ki, o se tangata, a laengo ngai loa mua, o le vango nga sila fia, whakaikainga, a whaia wa le vango uloa, e ke kaungu mai anga pō. O e leila se mea lau whakanga ki, e fu, vai rewa eo so mai kongol whaitoa, vatu fo, so o le au ngā la ia, e le o le winga o le upu, o le whaonga, o le kei le tau whamatara tala i. A le pe fo le wa ave a le winga. La umaya, ma kele langa wa siri la tele ma upu manatu whaatala no ina lawa i tele. E ni ka kaunga kalangoa fua ili tu pao tu lowo nai tamaitai. Kalangoa nga ili vaenga lea. Nga kei ai. O le mea sa kama iai. E vai kere lea pe voi pe se pulu malo si foi le ma se va inga foi ma se fa fonga le kongo o se be o makuia e le ama se me makuia na po le me le ai focus i kongo pe fa fer i langa porkiki e halena fa ole o porkiki me ia o po masangi inga ka fa longo o kalango ai ka mai ka me va pe e la se ku foi le e ka unga ki ai ku langa va pe ai mo ka e adu porque que ela ku fai ko nga menga o le ngofo fa le anga fua ia le sui ma neva penga mangi upu e ka umai e le se malu si anga ia nga paule mea saunga ia focus o la lau me fai pe a kofia o e fai ma sui o lea ku malo ma le ku malo e le ia se ma o se porque que pico se le anga o lo ngofa le anga le na tonu pe la stir up ai fua ma fe ai fua ma sa ti ai tamali anga ma fau ngai ka mai kai ma fa pe mai manai te neti tu lo lava that's unkind ai le ole tu le na le kuso le winga na le no fa tu ia ona uma le ai la so nganga la ngala le wa mai ma so nganga so ngal tu le pa na o mata i le prokalamele mai e sa ngoi fa pe ia a fa pela o le manatu le na o lo iai le fionga tama ia fia mi ku lo so fole ia ele le yala se i mapi ia ku lama o le ala o fai malesi tala fa le o ngolua fo ma kili ka inga se ai ku sa o le ala a wa ilo ala tato play la le li fai lo me fo le dirty jokes instead o le pure expression lenga ama yele me mo ai pe o le la ri fa ese ko ai ro ma fa aru alua so lo do ai lo ma fa winga ngau me ya o fa nganga o langa ia me nga sa fa mai ya whatever or ka koso upu fo e wa avelola ia wa pe wa fa aru alua upu ai kulo lava ia le tulanga fo ile o le tupa o tamaita imatina ile mbea o ke ro lava o la ko wa upu e masangi ai e masangi fo ile fo sa ngo ai ia ka mai ka iportina ia afia me ia o upu ia la ko ai mamole ole po ia va kule ole po ia kala ngoa mai ngi me vo ia pe ole o ko fa lo ngo ko pe ka kala ngo fa finge mai ole me ia a kala ngoa mai lo le di po le makai kala ngoa fa makai mai ia le na ka kala ia makai o le olo ke fuale ku pa o kingai o kalilan nga leila le wo fiu eso ese tati o kali sa ola le wo eso ngoa kala ngoa fa makai mai kala ngoa fa kama fa makai ele o se fongo kinga aro ko wa ku pe aka wo ia pia o fengi fucking au mau mele se va mana ia pa ko dia maka ukia ri ilo vonga ministeri i tanto wa foi mo fanua tanto wa fuali o au se na wa au mai va ai e na le tanto article mai Samoa ia ma fa pe mai to e fa le leia ia le fa le fa tali o au ngi wo fa pe o fa le o lori ile wo koe ma lo vai na sa no tu langa le ma le to fa wa ia se ata wale van ka ko feo ai ka ko mai sa vai so ke o sa vai ka ko mai wale va ko mo ka va ai fo ile le fia se furu ka usanga la ke va ai lo fa fo ile ngai ki nga ma ku ma ngai ka ma ku mai sa fa ila lo pala ole o si ma ngai ia ele nga ka fo ile nga me ole pala o si ma sa ngofo ngai lo ma ku vo ngai ko ai ore fai ore pa o mea foi o pika ika se
Ka ko le fa fonga le. O pe ka ko ngi mea ola le fainga fa penga nga mea. Ia. O pe o mea lava nga sa ka va ai mo o saulo ka ngo ku lo le makopule ngo wa fa mole mole. Le filunga le standard o mea la. Na ngo ka nga ka ola le mea ia le fe wa ai. Ila wa funga. Ia la o ko ka nga ia ku ia. E se ale poko VIP. I mo ka ko malo fo ia. E se le poko fa pikoa. Mo tinama tama matua pension fa e malulu uma la fo ua se vai la ko kofe malako sanguisi e alu mai ile pase se de e ko e malako TV e makamaka la ko comic ko e le fa penga fo ile mele ua nga ia ku i pase se ia o pe ia lo walum lai vale e ke sa fa ile ia ilalo makamaka lo TV ma fa kadit fa o le ko ingi lenga o kapa mua o tickets o le foi lai fa solo mai la vai le i lo mal me foi fa lo fa solo uma ma nga fa charge fa mama le vai la uma nga va ko ila ku ala lo foi la fionga le pule ya so alo i kuresa le pule le tato pule ngo waf vai e pe ko vai ko pe a fa pe voi le a va kan fa nga runga la ko kiringi a me pe voi ku mama o fa ko lo mala ku ala lo va le komiki le apo le waluma murfangu vai si va nga la ka mai o mai lo fa nga runga la ko ke fa ya lo le kiringi le ma pe la ko ka semana ia o ngai mea ngai pe foringa mai laso ini yo o ingi mafau nga fa pe ai o o sa vai o kai lo le ia le me fai ia le foi la uma I fa solo ku mo fangua ia fa solo mai do la le me pico sile nga makangari ngi o ka ko wa fa va ma lo im ka le a lo ka ko va ai ku kuila ma oi nga fa pe ke anga ia ku e o ia e maka kia le ngā wafu. Le voi la wa ke ropo ka ungu Samoa ia ka ko x-ray ke lea la wa vai kasi ngā mea isa ka ko kilo. E le wafu lea e ongo sao kuai ia mo meo wala o whaasa inga o ngi mea wapenga. O ngai le ima se x-ray o iei. E le o iei se x-ray ka luanga mai de fies furkau sanga ele ku ua ya se masingi fa penga sia ke ka ko kai I avakukuila mali ke lo lo ko I Samoa le x-ray ke le nga le ya o mai I makau ia la x-ray uma ia mo kingi pusa ia me uma fa penga inga ia pui perka ko ui kulanga fa pen ola ofisiri la ufio kar minister au e sa ngo me se fo swinga fato a ua tau sanga taru tau sanga tau paia inga. O la pega le whaia ia mea I la kau sanga wakea. Na o le a sau mai tau wale wala e sau whai nga fua. Na umana vea oe ma I tua ngai sa peye ke skakia ma tau ai aku. Io isi vea mea kongi aku au pepa. Ila wari ia afimingo. Le la ua e se le no fua le mingi ska. Pea ma ko pe fa finga kai take time le ale mo matua dele yo ati na e manga luenga watino mai ngai se me nga ko ali ai ya me isi ngai mingi skanga mo antu ai sana le fa ya ye moni le lo so no kan ko lava u le kai mi nga pe sa fa me fa longo amiska ai le palmier kai mi nga o ele sunga kura e pa nga sa valonga sa vai ka ke mai ka wa so se mea lava ka kala awala e ka kala palmia o lane me fai e ka kala kula e ai si mea e fa penga ele I isi avangoa nga ku ui miska e au mai e miska angi ai kia fo ia kau mi ai mare ma faunga mare ko mai lai ku ai fa urulungo mka ngarwenga mare o fa ngarwenga ako e au mai e kia ia e pe o fōringa ngā I lau wa ai mai le si mea e se fo I le mea ngā ave la ko wha mua pe sa ave la wala ko wha mua ingi mea fo e wa ai ka ngaka I luma koko e me sa kongol kaulaka fai fo le a fale fai fo le a fale e pe fōringa wha pe ngā le mea sa ai
O kero kulisi e anga ia ku ia o koe la o kala mo o mankoa. O kero kulisi la e anga ia ku Samoa. Fai mai. Fa mole mole. A war su ia fōlingo Samoa rei. Oh. Nice. E o uponga ke lo foi la isi la fia isi. Ai me se ka kongo o vo e kua. O kilo le au le o whaingo aku ngā whale vo i e whare mā ka kōwaia. E o foi la le kaulanga pe o mai kilo pe ia a sui fōlingo Samoa e me kaunga iei. Mai wha mole mole ku pe Samoa i le mea la iei kaimingei au koe suia ngisi mea. Koe fo i leila o kalai kua le merenga e fsiringia. O ka ko whainga malo le ngei. O le anga isa o lava i kamwhai a ki ngā e mai kangaka. E a vere wha mua mua kangaka pe o le mere o ko mori mauinga ngisi ke roa ki ngā e iau ma ko whaia. Whale lei mua mua hale loko i whale mō ka ko kangaka. Mali. O wafu o mea whapenga. Ia o ngā whako a whaile o ngisi mea wha porkiki vo i alangala, e se koe ngā porkiki asiata. Pea porkiki vo i le māsangi ngā kalangoa mai e mo porkiki mama, e vo i mo mea porkiki palpala. O mā koula, o le whako a lua kausanga, karunga mako i kongo, mau ke rei lola mea ngā ka o le porkiki palpala. Lai wa i sa o ma ko ia. O le winga na la ufa afesili. Awa afua nei ia to ese mai la le lua tau sanga le nei na to le o to pa le mai afua nei tu atu tu. Ia sila la le awala tele le tato awala le ro kun mai va le nga ia pia. O le fa ko au kai longi. E nga se fulu wa mingu ke su lima mingu. Le pe are on a good traffic. Yeah. Ai o lao nga po mga aso. Ia ufa ilangi le fo longa ngai makua nga kau sa vavali. Yeah. Ile mamao o le pefu o le leanga o le awara tele sai ai. Ai o le kele o kako mea alofa ma se leni ma mea tautupe na alua lu foi wa kako me e mai marfa malu foi le leipo ai kako o developing country o le tula wa kafamba wa si ikia kako. Ai sa tu mau lava le aluanga ino itua. Peita, wa eselva inga le wa yai le lua tau sanga le nei o pale mai le whainga malo fo. Ai o lanso si la fia e lau fionga le minista. O lea e tātou te le ape foe lava pe ono tau fola i le tunu. Ai tau te le isa whanga mai le whainga malo. Ina ia folau tutusa ma folau manuia le tunu. Ko kusar kanga ka upolu. Markanga ka savai. Or kanga ka ngofo i salolonga. Markanga ka ngofo i kufkafwe. Ona kongu lava. Ona tonu lava le tūlanga le mori ka ia le kakuwhainga malo i langa avanga kau sa whalau loa fo i le tunu. Ia ngā rau kou sida fo i le kulanga le o kakoa ki ngā ei. Ave lava le wha mua i tangatanu. Ia ngā awana sa oe. Masalo e le i o le kirisimasi ua kau i ar kako awana le whale olo. Le awala lea peong e sauno i seta. Ia, ko whale awala lea. Nga o walua kokongu, nga kai i mārua le awala whala more fo i lea. Ia. O wako sere ai. E loa fo i e whale a si umalea nga i a kui whale olo fia o lungangi awala na more. Lea wa i e kaimingi, o ulang koe suia le mea nga whala more a koe kau whale olo. Ia anga i kulanga nga whape le ai e umalo marua ia koe fo irola ia me voe whaima pūpū kei mi uma pe a whaiki mua. Ngoro umusuala, ngoro kulanga fo i le leanga so o awala, ia make le i kupel malo e aluai. E kaunga kāla le mele sa koe whai koe upgrade ai le mele anga ia kui malua i whale olo. Ai e kia ua ai e umi. Ele koe e se kupe vo ele isi lima ongo fikau sanga koe whaingi pupu. Man koe vea wana la wari e sa whai e peka i koroa masinga sau ki munga pupu. Ia la kuro le loris koe ngā voe le ku ir kama. O le mea ngā u whasa. A koe i u whasa la vai kongo kongkalake ngā koe wa ai. O koe kukoko inga ma mea ngā mau a mea ku i ai ea wala. Lewa o mga whaila o kala. Koe mauan kong kalake o whaonganga palosi ngā ngai ko i ngai ku i mea ngā.
ave se umala senge le ko e mau ko kala ke fenga wa mana ia la ua do le kaiminge ia ma me o la au de fai de ka we pe pa sun ha o ko e fai mafa au si hoi e karo pepe o la o manga ave la u fa si da ngai kon kala ke u sa o ko e vai ke i mea ia mo ia ko le ma ko ngai ko i ngai fai ngai mea ai rongo ko e kango se ko inga se be mafafa pe i la ko ainga ia o le mea ka u lifi lunga le standard o ka ko ngu na nga wale va kere nga ku maua ia fa pela ia kulanga o me fa penga le me fa ngadwenga ia le fa o ngadwe le ase tu langa wai ia ola ofisilia tu sa o mo foi la vanon le te lo lam fai o le tatai mi ia maru lu foi lang kaunga umare lima ai langa le foko ko mo wala wa fio il tato ofisa ia ala o mai ngai mingu ke ia ole ola ofisili le la tu ina tu sa o lo fonga minister wa na matou fa longo la vai taimi o fa pe mai ia o ke le a ko kala ke sa avea fo i ngisi sai de parliament mangisi o le ale tu langa o kon kala ke le u fa nga le malo le taimi le me sho la u fionga minister o le wai for fu ni le la palapa u ave la vai kon kala ke ye le to mai ia nga matu langa fa pena fa na sa no le tu le ele ai o lo ye la vai fainga fa vai me fa kula fongo e mur ka ia umai kon kalaki inga ia mafainga la ko ka wofo ia inga luenga kele ai foi la nga luenga fo i lalo i fo le vai nga kupe fo e ka nga pasi fo i report o ingala la o ke sa fanga i la ku ala lo le polenga ia ku fa ia nga luenga i le nga kon kalaki ka la ikila ia e oi fakingo mangala nga luenga ke kele aku vai nga kupe wa over kuma milionga kupe la o over kuma lima sela wafe a familionga ma kulang va penga lo sela wafe ela i report ia lo sela wafe a over kulo e sa wala ko kongo le fa solonga fo le fa kula fongo e o maila ia ma u ma miska kupe o le mak sa fa ia le tennis sport ia nga fai fo ile o ka ufonga ma kulanga fa penga ama le awarding o ngadwen ai ala ngadwen ai la loi fo le lo sela wafe ia o ngala e kufa ia ila ia ngai kon kala ki Samoa ka ko e o fai ia ngadwen ala ki fa penga pe ade manguia ma ia la ko ka ufonga ngadwen ki kele ai o ku ala fo nga sa ave ia sa ave la vai ka ko kon kala ki fa mole fai ma fa maongi ngadwen o ngala e me sai la pe ko va ku singa luenga pele ai ia pe o ngai vai nga o la e fa so nga luenga mai maue pe anga fa pe au mai e malo ka ko ka fanga malo sui mai ia se fufu nga vo fa pe au mai se milionga po se lima sala wa fenga i la lo report i se malo si anga report mangwe fa ngo fiala nga ku fanga luenga ia timing ele mfai ka wanga lu kongo tenda sport nga luenga nga ilunga ko lusela wafe ia nga mairola ia ka pinga ka mol pasien paro va tai fa pentele la o fionga minister ba wala me te o ise va nga te fiesa no ai mani se fufu nga me se fontanga sa ia te fiesa no ai fa mai na ta fatano le ai apa wan me fa malo ko i love kalinga siata le tulanga ni ka fa karngoanga ia fa malo fo i malo tatu tunu e la ko ka po inga fo ele nga kai fo i Samoa o fa fo inga ka ko nga luenga par ka ko malo ia a ole ka po inga fo i fonkanga sa o awai i Palau ma le fontanga sa fai fo i campaign sa fai campaign nai fo i kong e causa ilingo se kai fongo report o report ale fa kong o umala le ia le kulanga le me ko sua vai kong o Pasifika e ilang New Zealand ma Australia yang o fa nga ngai rola i ola me ko kia fa fainga mo me o strategies fo i e ila se kaimi ia o ngalo ia mairola ia kongo le fala konga le PWWA al Pasifika
le kai fongo yo Samoa i le border le sa mako ia sa campaign solo ku yo ia fiki mo watu ma o la ua fitfidia ngai ia le fionga fo ia fui mono Dominic Swoker o le kako CEO o le vai au fitfidia ngai e fai ma kai fongo le border Pacifica ako ia malo ia e pe o ngai mea nga ia o le mea masangi a foi le nga ngo fai i ngai kamakonga mangai no ke o ai ngui ngumaka i kasi palau le red rooster nga palau ia nga lua loanga kai lua lola apo ko kangolo fa kui a paloka mai i a Samoa ia nga e pera kulanga fia foi la nga ia o kai fongo Samoa kongo le foi fala konga kele Pacific malo fa tele malo fo sai di malo mori fa malo mala fa tele lo fonga le minister tele ani si fa fisili au tele fo ele uma il fa ya so le tu ai fa tai wo fa manino ma fa mala mala ai mai se ani si o mata up ya ola ya ka kia a fa pe ala wo le fia manino le si tangata ya puleanga ye pule staff nele la ai le si tali sili ona manino mala o le wo tsau noa ya minister fa nga malo ya pa wa le ia I ke ua mawa nga fa pe ola ke le ngi me nga sa ai sa lulunga fa maungia mai ngi ai sa mangia ia ala fo e manino mala me elela se me ala fa politia fa polini ai mori fa malo ma fa tele ia le vela tatu mafuta mo le sautama ia fa mo ia ko le sautama I lo fionga minister aftai me se foi ia o tama o malava o le pa fa savili ia elungo o proklame le nei vanga o le vivi ma fa to ma le fionga le minister nga haluga te tele le malo Samoa olo a Fiti va ai ia ile nei time o proklame fa manu ye tele le alo atu le sautama manu ia foi la saukamai New Zealand ngai ia tama o molo fa fonga mai maka ko mafuka ngai ia fia manguira saukamai la sapaki ile sanik ia a manga ser manga o te mari la fonga vatele ia si facing ai puki ia ona to murele le fonga minister tato felo ai tato por kalame o ta longa I le anso ngofua tuli tau mai ma le tofa o le fonga au moto vai nga miselo fonga Toleafoa NTA o lupo le ia vai nga le fia sia ta fele malu pio voliko fa so foi aso